namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course. Yeah, I take like a gash, blowing at king link of course, Napapar Lan. Then of course, Namin Marine, the king rally boy seven, the lowing at king will link on my pen and tell them, I'm then very daiki, I got the Magatam Timbani, and then Emagum, a daiki, the Laiji men. So go na live lega gash of course I endlile la angafika avutisiwa a question la manager la boy anu so the bliss boy come tin tangu nala tangu invite that's why you so this bliss boy no why you so this bliss boy where it is so this G-man it is so this bliss boy okay why is not the Papa Rolando Papa Rolando on anu so numuntu lesokala ngofu akha ami yebulokota la ngofu. Okay, na bela bliss boy anu so support ina na tangu tele ya anu so that boy aguna mulanga sama wana patience unfortunately it's mara ita the second live yeah kuzeni itlangenya na section le na fika na address shunga because kuze kuva na multiple questions about this guys cover content ya manager even the shan churisa shona ka the initial video liyo hetela yako for lava ri kunyuwana references can be made yes kufana kwalawa the references stanley but content yona PC cover no shokuna content le shona ku le content ya manager plan that was the agreement references so both ndo because wa ku ita ignore completely it's almost impossible to find a live here because it's also talking at the same time but let's continue Papa Rolando sure. Yeah, it's referring to Papa Rolando, of course. Let's go. So, that disrespect wala. Mem fanali wa nuhlisa ngofa kuna mna I don't think futaka gaza kuna mna nuhlisa kufana mimi. Nungune ka chance there was time kola loko indla a ubuntu kral na khalanga. Mana soka indla event yanje mara kuri inkosi wa the late Maraj towards kwala inkosi wa the late Maraj. Hello, I'm like, Rivonia. It was me who brought him back. Yeah, but I say, been triply. I wish I knew Kuma. One guy loved it even better than Fakala before I continue a gash. Yeah, she been triply. Aku ngwana ungangene Rivonia. Hey, achibeje ndatela chingwana nga ungangene Rivonia. Hey. It was me there. So, every morning, and that boy thinks he's older than me. It's a boy. I'm fine. For the it's a boy. And anerima kusumi asitaka kumenda imfana ngomihlekata kumena mara nikeni ngarinanchu but in loksho he age imfana is a boy and I like teenager me vona unkuchitra kwa la thaka ifana le jawa ngashibula matinu me xibakete
So sweswi na vanhu loko ku ri ku andza ti-video andza xifantani so ku loko munhu a nga swi tivi ku endleka yini van'wana va n'wi bayizisa laha twa ku vava hi mani twi nchumu because at the end of the day ya fana kombela swilo kolomo a swi bohi mina ni pfalela swini na van'wana va vula swo tala ngopfu meni vana va mani mina pfala pompo hi ndlela ya meya kwalani mi ni tirhaka kona ma tipompo ta tiko leri hinkwato ta ti kota mina nge ti koti a ko hintiso a nge ti koti hinkwato ende ta yi justify nga ri khale mhaka leyi of course yeah. So nga ze minzondi ni minzondi ka swona swi nga ri kona tipompo ni pfala la ni tirhaka kona ta kun'wana na va tiveki ni nga suka swi ni ya palms no ti-palms amitise ma ku ve njalo loko mi nga n'wi teki swimani I can't van'wana swilo va swi endle ku va ta khanya mehe va teka munhu wo karhi hi makona ta khanya mehe mi nge ni koti ma me bindzu leri ni tiva ni ri heta hi nkarhi lowutsongo lowu ni nga va ka rona ni ri tiva ngopfu bindzu leri that's loko munhu a langute ku ndhawini ku tele a langute ku tele mehe ni languta ku kaxa vona vanhu vantsongo ka gaza va swi tiva ku swi sweswo ku tele ngopfu ya yimisa swihlangu swa tisavana xi xava savana yin'we xi cina vusiku hinkwabyo savana I don't do those things. I don't look on those things. So xi lava ku va tinqambi a hi leti se tinqambi ti nghena 11 xi va tinqambi tisavana timbirhi dzi ri yaxa a ka dye xipesi xa vanhu va 4 a ni cinacina ngopfu and then whether you think it's business then those things sweswo swi nga hamba mi nga ni koti I don't look on those things a cina munhu a suka tirobotweni ku le 17 a jika hi luya a vuya khara ku tele munghana wa ku tele a cina reta a dye xipesi xa vanhu va 40 a ri wexe and then you want me to succumb to that I can't DJs vona la mi nyika ti-stars 99 stars thank you very much hayi mara mhaka leyi Gaga xa vulavula ku laha i ntiyiso timpopa a nge ti koti hinkwato I remember the time lowa khale na marhangaphandla 2022 and early 2023 a ni se a buka Mr Boss ntsena loko wo cheka that period still marhangaphandla a ya ha bukiwa swinene still you see a ya ha bukiwa swinene still mara laha Gaga a ya kona na tindhawu ta yena a nga yi buki like a yi nga vi kona you see a yi va yi nga ri kona so leswo munhu va ku pfala timpopo swikwini ko va ku ri problem yi kuma ku ri site ra you understand problem yi va yi kha yi ri ka site ra ku nga vi ku ri site ra the event organizer ma vona mhaka leyiwa leyi a ni na ku va hi kota ku va hi langutisa hi site rero mhaka leyiwa ku Gagasha yena nga ku pfale nga paparela ni tigigi sweswi yo ka yi na yona yi nga ha na netiweke ya kahle swa ku na ti-event organizers letin'wana a ti yi lavi hikuva a yi tolerateki Gagasha i lo yi tolerate wa hanya rena yi va yi nga ri kahle u ta tshama ku na ti-case yi be munhu kwini so swi i nyangatsela a nga za a yi chinghela nsati wa phese is married swa hambana hi girlfriend is a wife so yi tlule ndzelakani wa wrong paparilani la then vele khi hi tlhela ka timhaka ta Boy Sevenza na mapele the boss previous mi nga ma hleketa ku endla video la mapele kha kombisa timhaka ta ku hi se ready ku a nga namula Boy Sevenza loko u hakeriwa mi nga ma hleketa hi covering video liya sa ni vuri ni ku hayi a ni kombela mi tsutsumisa hungu ri ya ka Boy Sevenza a mi hlwela ka channel na khensa swinene ku se hungu ri fikini ka Boy Sevenza a swi zangi swi hlwela ni hi ndlela 11 ta March video liyani so ka siku ri of course ka swindlo of course ra ti 14 March already yi responding Boy Sevenza yi responding na khensa ku va mi fikise hungu a hi tweni ku yi ri yini Boy Sevenza ma swi to ya rhuketela hi ta raba obviously sure beef is beef na vuya kwala hi beef a loko ngomi si sungula am la ku wisa mina na ni le ku vuyeni beef he Gagasha he Philani le ku vuyeni beef la ku ba mi zami tlharamula xihundla lexi mi nga na xona loko vuyeni beef ta ba munhu mi n'wi byela luya mapele luya wa tlambi luya wo fana na mtsanele le nhoveni mi n'wi byela ku ni ta n'wi tshova tikheva mi loko u nga ha la ku xavisa la ndzhaku mapele mina ni ta ku tshova tikheva teto u nga na tona na xisuti xo yima enge wo tlhati nayiti wena a ni twi mina loko u ni lava ku la ku ni dlaya le ni kona la approach us out a ni chuwanga mina
yabo khale le ka ti-business mina ni chuwanga a ni dzingisiwi vafana mina hi le ka boy sevens a ni twi mina. So hayi mhaka yale mapeleti ya la ku hakeriwa sweswi boyisa don't get le straight leswi mani kha ni ku na ku voni swo a boyisa swi na tiya nhlana dime sweswi swi na tiya nhlana kokwani already se a xi dirhini na general kumbe xani power yi nga yi huma kwala phela general yo yi nga henhla ngopfu yi le henhla general ni yi veka level yo fana yo vo the animal so like yi level ya presence around giyani ma vona mhaka leyi so a rezi ta hi kha hi voni hi mapele i ta nga sa responda because a ni ya ku ndliwa video leyi a ni ta ni kha ni fake tihlo le ka page ra yena le post yo hetelela ka ha ri yaliya ya 25k so ta hi kha hi voni swona u xalisini ku mapele yo chansa or kanjhani because ni vona un'wana kombisa timhaka to i tsandzana hi blanka ma xi vona blanka xi le xitarateni xo phela obviously lexiya xi na inani xi na nsimbi lexiya blanka you can see va lexiya so a rezi ta hi kha hi voni swo ta hi kha hi landzelela ta vona i ta vu hi post or yini u xalisini ta hi kha hi landzelerisa mhaka leyiwa and stuff like that. Okay, we got the Madam Timban. Madam shown like previously, and then up the comes up. I must like if you have young Chelaka top 6 after look of course Timban and stuff like that. Africa Chingala Bifilia this latter dog and stuff like that. Makali is even more confusing because kuna clip angafika ayivekela la anbo kuyihlaka kunene ukushunga ihluphi in future lona ngafika nihlamalo of course okay let's open it. So kaya sungula ko na swi twa ku na voice ya Mr Bramara ina hi tela main point ya yena no hlamala ka clip ya le the same clip a hi twini ku na verse ya Manda. Mate. Sure. Okay, emotionally Dyson la wa mu vekela swakudya swo saseka so mara mara yini bandi nexa ne phosa kwala sasekile ni ku buya ndaro hinkwenu hi fike hi swi vona kambe ri two loko swi saseke njhani nice sasekile so a mina no hlamala fika ni twa voice ya nani kwalani ya Mthimbana was like okay now ku timhaka tintsanani top 2 already yi choosiwini that's a hi tivi ku ya ni ndeka hi kahle kahle top 2 yi choosiwini because fika tsala ku finally chose 2 artists who won the Shigubu Open Verse Challenge and stuff like that. So I don't know ku ta ku va mani swi ta ka swi vonaka kwala ngo tlangana na this Matan. Ya nyavula man. You didn't hear? The 2 guys from the Open Verse Challenge. Yeah, they're on their way. Yeah, Valente Matan. They're gonna re-record their verses. Seve, ni Matan. So mhaka yaleyo hi ta hi kha hi voni swo I think swo tala hi ta update late sweswi hi tona ta mhaka yi floor top 2 you choose win hi leswo some great news vele hi hetela hi G-Man because hoyi ku na rin'wana ra tinsimu ra yena mi nga vhumba ku hi rini se ri nga khoma tinambara to chavisa manjheni man or ri landza ku ri ka project ne I think ri landza le because I think ni fike ni khavhara na swin'wana kwala ndzeni ka project ne ya na hi ri landzeni kwale a ku na risimu ra yena of course ka project ya yena of course ya Tears of the Chosen One leri xiswiwa hi vulavulaku ri nga khoma where is it mini ngo lahleka na mikwalawa oh yeah a part ya project I understand what happened I understand it's fine yeah I got to separate the as you can see loko fika hi cheka hi kuma ku na 2 million views and loko se ni chekela swo ku ri hinde khale koko somehow a ri upload kambirhi na hala ka project like ri nga ri as combined but lero Africa lo ri chela ka playlist kunene once la but a ri ta va ri ka 2.3 million views swo ma yona mhaka leyi mara hi nga vula tani of course congratulations to G-Man i tirheni swinene i fana na Rainman
Kapalot nga vula tani ku congrats to them a va tirheli swinene risimu ri bini ri le ka 2 meter over 2 meter over 2.3 million views. That's crazy. That's crazy. Ra ha ku hume October as you can see October November December January February March around 5 months already. I record mos yeah I record xi tirheni swinene the man so nga vula tani ku congrats to him. By the way swa ku ndani ri tlanga background ni vo ti ads leti lena yi ri kha tlanga background. So by the way project leyi bini a ni kha ni yi cheka I was like I did not see this coming. Xi phusha the man wa mali ma jule ka maswa ku va 8. It's one of the best projects loyi kha yi cheka manjeni la hi ti-views ta yona la a xi bini xi tirheni swinene ka 2025 xi bini na xona xi vula ka ti-project to fana hi tinambara hi ti fambisana ku na vo veri vo Rosa ya ti tirheni swinene sweswi goal of course ku i fika va consistent ntsena. Risimu ra Maponyana ya hi ri rhandza ngopfu yi rhandza section leyiwani. Va za va hlavala na vona ku ma tiva swa kona hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.